I dette hus bor Margaret. Hun købte det i sin tid sammen med sin mand. Han døde for 3 år siden, så nu står hun alene med at drive det landbrug, der hører til. So this is my home. This is my home. På farmen har Margaret grise og køer. Derudover dyrker hun kaffebønner, avocado, kartofler og bananer. This is a he pig. Men da Margaret og hendes mand købte gården, hørte der 20 acres med. Nu går den 3. del af den jord forsvundet i hænderne på såkaldte jordbesættere. They were 20, but there's these squatters. I have squatters. That one also is my land, but there is a squatter. We bought the land, then after buying the land, my husband was a civil servant, so we are moving from different places. So during that time they took that chance and they just came and they built it. They kind of stole your land? They stole your land? So by the time we came, we found them already there. We went to court. They said once it is over 12 years, you cannot just send them, chase them away. Mens jordbesætterne er til irritation for dem, som mister jord, så har de politisk mødt støtte. De betragtes som nogle af Ugandas allerfattigste, hvorfor blandt andre præsident Museveni forsvarer dem og giver dem rettigheder. Margaret har været i retten for at få sin jord tilbage, men efter 12 år tilhører jorden ikke længere hende.